Mommy. Sure. Fetch me. Obi aka try me so why your whole drone nti now we no dem watch so why your whole drone. Ah. Same see you me say you baby. Same see pu mumu. Na the office say atopa no buo no na chese wo ye adwuma. Ade no munya den. Edam tim enye hwiwom. So adwuma be na waye. I was say bibi ka bibi na bibi wo bibi na me hu say ye bibi. Me hu hwe. On se me catch say me ye duro ntem say kakra no beba. Remember na how baby. Why? Oh, the one you ready am frame. Ko ya de bia nya say bia me be gina ho abeji scan na ye me fe. Ti wontim ase. Ewi ase wo ho. What can me ye me hu duro ni ade ade. Eti we sign on scan we sign on the amount. No, mama, it's 1,000 the amount. I don't know mama na bo 2,000. Me push it aka na so ye Good afternoon. Afternoon, Tima. Let us say. You be so as me say to say. Me hoye. Oh ye. Na ba chakusha we. Akusua so ka kire so okọ. Pa ho no. To okọ. Matenka. Oh, maintain kan dey. Matenka. There. Na musa so nwen say o so friend check up. Oh, asa akusua onya akora. Onya akora. Nti wo ho na say wonte wo maka for a week. Won check up so you can so you okay. How will you even check up? Emma with you cry because near we and knowledge now. But why? Okay. Yo. It's me obeti me nka why? You know why? Na we so. Huh? We so. Oh, we madam fo. Wo madam fo. Ene girl no cause is here no. Madam fo no. Hey, it just say nzo sesa. Ade. Wo sesa. O ye aduane bre me. Ne hu sika na me dem no. O aduane bre o. Oh, ko ye de o dem ho. Me ko hede no de buy no. Aduane tu fi se be si o se same time me nim wi. Be di kura ro chance me de si wo na di baby. Ye ntwan tro sa. Wo ye penny. You are old. Ye ntwan tro sa. Ma ye ntwan tro no tu ye fo. Ye ntwan tro sa. Ko se fi be 2 weeks no so ko papa ho dom. Isi ma papa so oni ho. Me fa no so me sanka no nti akohia wa hen. Bia na so okọ ma me ho. Okọ ma me ho. Beti ma so okọ kwakosa na ma me so no bi okọ ho a. Ebe de ne me ho. So enye se bia otobe bia onu na ti fie o. E na wo hu no nti anka everyday bia ko check here. Over the ben. Akoso yo bia e kana asem wo fie ha. Oya ade ko na akọ kape na ohura gina. Na wakra so okọ papa ho no mo a. Me di ase na meka. Nti se oba empene ma yenka na asem nti obegya na sa so onye de wope. Oh, enti sa ba de be pese me chese. Se benya wo dia. E wo dia anka ya wo dia wa na e wo dia. E ya wo dia anka be hwe ne kira kwan. E de wo so ye hu no. Anyways, let's go akosua. Ina ya de bae. So fa kuma papa. Papa so boy ska bia anya dey. Amma. Akosua na mu susu a woni ho no. Ni het mama anya dey. Unim se de bia me kasa asem chese mo first kama me. Ina mo so mo se de bodu ma akosua. Na so won fa nko ya me de just na make. Me papa na me na so se kama me. Sika na se de ma wo de. O se me de. Na me de me fa kama no. Anya ma asem na. The last time me buy asem 1,500, papa say 1,000 e buy. Me and man kan ho asem because yes, osusu bia ka kon ho okay. But the fact that we dey ma asem na enye me hin no. Is a girl ofia no say girl we shop ofia say ni nwi ne sere ho. Fe we. O say obey dem ma, odwane ma. O ya dwane customer obey dem ma. Dwane me nyi wuni wa ho. Me nyi wuni. As old as you want me say wo bonka say yes me girl no. Want me say wo bonka. Wo jira twa nto say o edwane ne ma wo. Akoso ye hu no ntime sere ne be ye mfa ho nti na me buy. Aye fra wa honfa so ba be show ntimi fra wa honfa wo phone we dade mo ntu hu me call ye me hu call bia na obede hu me call besira wo de wa kama te me na ya hwe kwan fa so e be hu akosua nti se wo se akosua wo ntene nka ye ntene nka me ma fra na ne phone nko sisi ma fra na ne phone nko a me fra djubu se bia wa fa so fi on Monday no ene so da me ene Sunday me nko fa phone na you be so be dey timu asama o ka kire me phone so no kra be pa na wo sase mo aso onye mini da be na me twa ntro aso da ka kire da be na me twa ntro aso da o say wonim enye me no na tifie na enye me no na eda so entiti mi di
no kuna make a show sa akura na ohun ye no oye me bo me fa say me ba me nua ba me nua be ma ba e dey pa na chesa akula ye wo ba otimi hwe obeto so ni oba wo hwe de wi a even crack or excuse o kakra ye den ya meko enye me ne mu native wo the way no ne wo kasa nothing shows to say your ba because your ba won't disrespect you in front of me. It doesn't make sense. Me akwa kasa no omuade me ko omuade why mistake bi na me tiatia no phone so to oba no rebufu no de ba fi ho rebufu no de ba ho na no be kasa no sa no what you say esika oba no wo hu so wo ni oba agina ho na all behave like esika say say omu diske ko mon papa na ni nua keto mu sika nko si so na akwa no nko duriye akwa no first sika nko akodi sika no mi na do ni bebe so so ha mi na so do ni bebe so na be so ma ka kire wo say wo de sika no do kwa akoma mi nua no afama me na mi amemfa nko wo si da bi na da kwa akoma ka kire so onfa nko na wo hu na me oni bebe so sa na ko si say me ya di bo no man sa ben san kura wo ko kase sie be kase na aba na wo tia no e na wo twi ne na wo yesi na so wa tia no from ashase nti na aka ho ka wo tia no from ashase ko woni ni nko fa sa suba ni yi e bia na enyo nkwa no obeda sa suba na bia chro e bia bonten wo ferifu eni what ya say e bia kura wo nya be ma ni onyanfo na ko putu sa attitude no towards him obeja no on ware no fa no position because me can sim bibriba obeje won se say am pass your bass they will say cream here and you have to sit head down na nya ne kasa kire oye me ba enye eyibia mate waka mate ne be kasa ne kwa ma ne be fi okra bi o mu ade on ti fi o wo fre be bi ne ba ho obe de o fi but the bia so wo fi o me the bia me to no wo fi bia na wan so wa bia na aye yanka ne se ebe kra mbakra sekasha na se mbisi kwen shebe na mabisi akete on timinya mehwe asama wo kendi emu awrem because me die to me die me dream say bibi wo ho na ampeso be kasha you are hiding something from me mani adwen vonne die me hu bi because me no won kasa se de on the wo bu na wo mu ade akola no bu na wo mu ade ye ni na mu ade o bese ye wo ye wufu ho a ye omo respect ye different say ye show ye ho ye busuafo fi a ye respect ye the more different from ye put to outside akola no enye me nwa na tete no ma me na tete no ma no so mo ye so don ye half cast ena me nwa no kofa enti asa e friends asa pa ya ansa ne bida no ho nyansa sa ne ma na masa ade mba de do so atiase enti hu ni say e bi onam ho no ye bibisi a forget no entete ye no mo ma me na entete ni by we are no we should be now open panas and hide bibia from the person because so hide little mistake we bet me a break you ni and no criminal mame sure when I'm going to oba mi fear exactly ade mi fear careful what ade na me fa me hu bia ye o fear right na ono akokora we yo mpe no ho asabu ono ti na me ko fa me there bia nyo no ti aye me akokora hu a na tete na me se me kama no ti mi ngasa mi ngasa na moto foi na mo twa ma se kwa ne yo mo die ya ma twa wa menti ase u fiewra baba misra mi bisa ono na adwen na ye bokode ne mama do so mo die hin na kokoti atie tema o se bokode because me hu say bibi she bibi ase ya like ye pull out won ata adwen na ayese yo because skelewu aso o twekura ma ne papa ma dwen ho a menti ase ade tina na sa na se me ba ho no afi me ba ye na papa ne yes o jame ti kwansi ye pie gate na no ye se o jame kwa obobo kakra sha me se mo a ne ba ne ni mu na be hye de bi on ne papa e kasa esa ho meti o na se ma ka che o da se on ne papa yi no mo twempo enyi zo ne papa no omu na eye ta de ni nti na ta wo twepra de no de me nya show unim kes me ba de me say am passa wo hu papa dejam krana enti your boyfriend so na hu na dejam a ka be disrespect na sa Catherine hu baby asem ni free ba ti enya kra no otwe
So no wa ko try wo hu se ne papa ne hu ni ho. Enti I was so disrespectful. Anya ne disrespect asem o. Wo ba no wonim se papa no wo kuma adwuma nti sika nti na nam. Pepe bi na adi. O protect ne papa sika na we so wo bi na nka nkyere wo. Ade ya nya adwuma kodwo to. Na so wo hwe se de we se address wo hu wo papa ne papa wonim se sika na wudi. Wo je ne papa sika di. Enti anya te se wo protect ne papa sika. Se papa no wo ajapade na be ka no ono no dia ono ni nuamu dia enti do be didi bebre sa o mtia wo so dia o fans pe papa e kwa be so me so na say adi o de mami anyam sa asoma no so na meje asoma no asoma nko dia fa nko sa enya adwuma sibi nti gidi wa ni wa haje wa ha enya nka wo bom me achi no wo bom anim no de me hwehwe dan no no de me sese besi no kan ha me na ne bagina wo no yo sei hwiwani na gisika ne twam maame usika nti na anam nkoro obi anim ko gisika edru sika sama ye ro obi anim o ehwe na anim na wo ko hu what basin ba ya mane o yesa on say e da papa ne fele fu bi de wo ho aya de o mo ye o aya antamatifi o ye ni aha nti a if you the sense mezi wo we ye ngiti na me say ye ni papa ya o share ye ko mo go yo we exchange contact wa yes la mi say e kwan we ni adaji wo poso o tun wa na ko mo no fe ye ko mo papa na we ni exchange papa jai tisi be nya boy o mi kai papa no fit to say you go want to say na me ba ni nya fe na dia wo do number na ma ni wrong number na de ma yes what the wrong number na ma papa no ana de no mama fa me number ma no ada ka pe sa minim yanko the say so dia me power show the mama me bro oh yes madam yes madam where for say free me so ni pe onim sa wo mpede nti na wa je me number ko we ya di bi o ho enye onim sa dia me wo hu enye me sa na be she wo nu oh jai All right, cash. Nothing. Hey, what is it? Cash. Nothing. Me what you my busy. Me Jacob say me babe hwehwe me ba ya wonfi me ne me hwen fa hello what's happening cash anyway me say me brewska nti say wonfi me dia o da gina menko why munim ye yanzo onye what Nenya wana me ba mi che okra mfi mi. Ayemi a. O ti sikande. So me ko. Ache. E dey na ache. Anache. Is that how you should behave? So it's all about money, right? Baby. That's all you say do. No, I didn't don't mind. Bye. Amo. You care for me so? Put for me so. I'm all convinced. Yeah. Amo. Hey, what's up? Go quick. Stop. Mimi, who will fly day? Who will fly about a day? Who can send the page you on?
O be fia ba be dey. Wan ja de wo church na on. Asia. What do you want to say? Wo se be fia me boa. What do you want to say? Wo se be fia. Ha? Ana wo e wo se me huru mani kosoro on. Me huru mani kosoro. Ah, nya madam ko se kola. Papa Sako. Obeye dey. Efo. Ada eni kwata me ba ana me se wan ti na wo be fia me ti na wo be fia wo me mpu woni ma hwe bi me mpu woni ma hwe bi e ba fia wa o fi se wo ti na me ba fia ti na wo di me ka ba ka na apart from me wan na wo ni me fia mimi ni mi yansa sada me ka se me cho wo me no to kwata ya ba yo se wo ni se wo ti na me ba ti na wo di me ka ba lo kike se akwa ke to ya ba wi ani ma me na da dia bra mommy wanna me ba o mommy anya wanna o na wan so hu mommy o pata na me so hu mommy na me so hu mommy ana wo so na me hu aha ana wo so na me hu mommy na me so jale anya me ti na ba fi anya wo na me say anya me ti na ba fi anya wo na me wo de bra ne nka mi to nyame bra ne nka mi to nyame wo me na me de mommy ya Bojiri enti so enfo so ma no enfo so ma no me na me mommy aye den masia me na me so so ma wo no be nya asem me na me so so ma wo no me be nya asem zakula ka o to chim abra su ana amaga wo ahan dan ofia sa me hada ofia aye mu mommy tina wani se why ni pa boni ni pa na ma hu ntina otiri hu anfu no what you sa ni pa boni sem dia wo so bo san we nanya you are evil Hassan you are evil Hassan it is today me know say you are evil why some ever say Hassan why you see your brother going through crisis and you make mockery about that he got to testimony actually testimony what can I what's testimony to what why attacking why is attacking from behind me just attacking from behind me say why your brother going through difficult crisis and you try to make mockery about that what can I say what okay my friend go back what to bomb he said my friend go back he said go back we not need you in this house again he said my friend go back yeah tell him say he's not because of him I'm coming that house I can't go for mommy because of your devil he's your devil bomb class man nigga you bumble you I'm trying cool man me cool I got that to born them nyama I said nyama you take me to nyama I got the perfect suit you say panya you don't catch it do easy man you tell him say easy you tell say easy look you say easy let me tell you this when him say him now want work with you again stay in your lane. Hey, me and you to quarter ya pie. Me and you to quarter ya pie. I'm not coming here because of him. I come because of mommy. Who is mommy? Where's the guy? Come on, me ofia. Chechen mommy, chechen. Make your mommy. Mommy, best you avoid there. Yes. Because of him, and I'm one so who time. And now me so. You break patois, speak patois. Yeah. Okay, I'm speak patois. I see. Hey, mata. Evo. Kenya we kedi tiri bi na aso wulim boy wi ankasa no aso onye devil ba wa hu ni ya ho wanya de mi ankasa fitida no de mo akọ yakọ pantan wadi na oja wo kwan mu ama wa fa rewo wa nkọ we ni bi na abafia ni nuoma kitikiti bi wo si opa ba bi ada wan fa ma ho na ho se pade amanyu onye we pa from the one me hu no me niam go yi o from the one no na ya ba lock o na me kaso on na fa madam fo anya no afa no on na fa madam fo kwa hu na me hia no ana o ye hu bi sa oni me na wo fo de da me nim na me de bi o se na ma me e fa akwu kwan so but me nim o ma me da hia ni ma me da bi obi je se me nim ne fie ye duru dan bia no wa chem za ha no te but e wo se ye ma me anya o ye saman obey samayo ye ne ma yo samai ene de ma yo samayo we de won bo ne huni samayo for de won ba we won bo ne huni we de e bia ne de na aye ankamu no okasa na akam o de mami nko inside o na go you ko kulo na why did he o mi okay sir mi okay ka me ma obibi na o do e no am to ahwe de enti no
ahwede eh wo hia kasa awokyere ba wo me go to ahwede bi awokyere achiwa aduane basa bia na wade se ahwede se ahwede se matwi makogira abade sanso ahwere chikyere se mi na waka matwi makopa ni benku ade ate so ohia nti aduane